Omu byazindukirwa embohe haba harimu embuzi yo kubaga, omuceeri, emigati hamwe n'ebisiikizo kandi kyakorwa n'akamanyiso ka rukundo. Kwizaha aha Nyakashambya prisons twebembirwe Bashiru Pharmacy n'omuzikiti gwitu gwa Kiguba kabuho mu tawuni kusharinga n'abatahi bitu abanya-Uganda abariyo omu kihome eki. Omuntu wena arikuba ari mu mbeera etari y'okushemererwa tugezaho kureba ngu muhereza ebyokushemererwa nabyo kushemererwe nawe ahabw'okuba n'enkora y'Obusiraamu kandi Obusiraamu tubukushomesa. Owabiireho district ahabwa district ya Sheema Sheikh Abdulmajib Kamara yashaba Abasiraamu okuguma nibijuka okubagana n'abandi na munonga aba batiine bwekoro. Idu nkimanyisa okushemererwa so twasharaho kugira ngo twize tushemererwe n'abantu bitu abari mu kihome kya Nyakashambya nangwa tubasiramu bonka bya Muslim inmates n'abatari Abasiraamu bona tukwatara hamwe idi. It is very unique. Other places are not getting, but for us in Sheema here, we are blessed with the leaders who have a heart for the Muslims around. Besides that, Basir Pharmacy, even if I don't have money, they always give me medicine on credit, then I pay later. Abasibe barukurengo muri nshanju nibo batunga ebitereke ebi kandi bahebwa n'akagisha ko kuganiraho nabo hamwe no kubashabira imigisha ya Allah. Omuganda makuru mu kusara Eid adho mu rukungiri Abasiraamu bashabwa kugira omutima gwo kugaba na munonga hari aba batarukwebasa. Allahu akbar walillahi. Okushabo kwahebwa Sheikh Abdulmalik Kayore bya Ruhanga or district card ahabwa district ya Rukungiri. Urabazwe wera kushara niba wawe tangira umuranga wawe wawe turakizo utagiye abakizo mukigenda kunukundi wawe turayi ukundi kandi utakaza kuya wambara kutwara inyama shara hango tangira amuranga wawe imma muslim wa muslim ni Muslim turato district ni soso na dini nze bayida makanga buli dini muheri kandi zo ngulire na soso na ki dini nze ni mukatoliki muchara wange Protestant omwana wange omu yafumbirwa Musiraamu. Stephen Nsubgora RDC ahabwa district ya Rukungiri yashaba Abasiraamu okongera amano mu kushomesa abana. Opportunities weziri baho n'abahendera barukurundana sente zo kuhunduza omuzigiti gwabo kandi miliyoni z'urukurenga 3 nizo zarundanwa. Gasha kwa Mike atwakire na Dan Basivye.